Tiabu ngawlan awang bama Constable General Post hadoba Nagaland Police hadoba vacancy the 1176 post akem wanang hadau the paid pu online ma registered na tia dengwe mengwa 21,832 dengwe registered na meng ngonang si nang ani bajam hadau kemba data November tarik ni chi nang siang hadau ba fees joining fees ada ba post pelak jengna fees pawa ngen kolom se ibu ada China tanang ada ba November tarik ni ta company ada ba November tarik ni lembaji an dengui se ada ba registered na meng oklak sinang ta bai ma ada ba time or na meng lak se ibu ada China tanang ni se bu ba ngawlan ma ada Thanok New si menpu hadau jingsau ma VTP Secretary Hobo se hongi buba news me iange hadau FGN lana imana phoboni je numana nyongkale chai byang se ibu hadau China tamna hadau hangke se banda hadau ba VTP Secretary hadau pending taxation hadau ba tang ma either ngao tong wanda along lai chan ba ka achinga hai bai chan bu ching na se hadau ba VDB secretary da emana ngao tong a khui nya ya mai bu ji ya pusin tai tong a ki tai sim lak ching na se emana ha ki ai ni pu ja hadau job justi ji ja se job justi ya dai bu ji ja se emana hadau chao se e dam bu hadau China tam na lâm se bu ba ngawlan ma East Timabo Town Council lan na iwa hadau tukan heng ma bu office lan ma ngobu hadau ba CCTV hadau footage hadau camera ma record na meng bu video wa hadau unauthorized kuisi to online ki bu no WhatsApp ki bu ma ye ya lak jeng na se emana ha ka nyung a tam bu ngina hadau video hakia ada ba footage ma record na meng bo ada CCTV ma record na meng bo ada cholak ba ge che ba kusi muisi de chon ga ma ada ba East Timabo Town Council lan na ada da strict action ya lak se nang ani ba jam no ada ba illegal tax hangki sai se pu ji su bulam ma ki sai bu ngai ga ma hadau ba East Timabo Town Council lan nei ba imana hadau ba yong menga saja phalak sa I tambu nginang please bu ba ngawlan ma we also know zau sa manbu hadau ba basketball won bu inok soma hekia tuyang ngwanda hadau ba forensic team pai bu tana Konda bok nyit tengoi sa inok nok punok noi yak yi chun ma ki ang yang ki si yang ki hada ba forensic team pa yang etu sema hada ba imana la yang pai nak si police lan ya yang inok nok punok to handover na meng yang ki si yang ki tau jeng na sa tni ma bu na ka dong ma ngobu ka dalan na mo pu teman ku hima capital cha na ngoyang hakibu forensic ada ba tim noi ada ba teman capital Kohima menyenang buah ada isu se haki ang lak jeng na sa tani public yong wong nang ada ba jeng ma haki nginang anu government request na meng bu nginang sama bai ada ba forensic team Kohima ma ang lak jeng na sa so kali tu imana tani public lan timan na meng bu nginang ada wa hang na si ma ada ba nawya inok song ma libu da konda wok nyit tengoi se lam yang au yak ki jon ba kia kui mang ang mang noi mam se li ma ya atai mu nang yang boy ada ba kat ada sipsi lak na ada basketball won bu ada ba ya da sipsi lak na kia konda wok nyit tengoi se ka ang mu jing na se yo ma public lan mong tak ka so kali do ki forensic ada ba tima ada ba department na Kohima mu ang lak jing na sa tani mabu public lana sokali da kia yopoto bu hada wa timan na mengbu nginang association of Kohima ward council lanu hada wa dang yong mong mengbu ibu nginang hada wa
FSL sibu forensic lab hadoba Kohima ma full ita place hadoba plak jengna se imana hadoba sokali de timana meng bungina yep kama imana necessary action yak se hadoba what kongselano haki yonga momenga ibu nginam nga sebu ba ngaulan ma hadoba tia zeleng hayanga temanjeng Chief Minister ni hadong ni hadoba highway lengjeng hadau chotsoma under ngobo hadoba highway de laina tayang ge siang ge yang imni layanga laiwanda hadoba lama lengkhan lenga English ngama progress na meng ngoyang ge siang ge tawa lam lengba mai khan mai nu sawi khau ru tai khan tai ngoyang ge siang ge ane ba jamara ba chief engineer de imana hadoba lam sawa thangkhan na je ba do sloping le nyawa khau nyawa sau do sa imana teman yang chief minister ba ke kai lai no yong mai pha da yang ge siang ge ane ba jamara yang yan ja kai yang yong ta bu kai lam khau ngoyang ge hadawa yang yan alo ba yang yan da thak sa ya hadoba poklen na sawa taiwan na alo ba khau do kon na tayang ge sa hadau kia tui mei lengbu hadau China tamnam nit sebu ba ngaulan ma timabo miss timabo hadau ba lebu ma Christina jepto semenbu hadau ba nawya okeng gi se ibu hadau sokano China tamnam hadawa October 31st ni hadau ba program ngobu ma hadau ba Christina jepto okeng gi se ibu hadau China tamnam Tat cebu ba ngaulan ma hadau ba Jubin Kirklibu postmortem report ta hadau Assam police da Assam government da sun yang gi siang ge hadau ba tema Assam jem chief minister confirm na meng ge ngoi de ge se yang ba hadau ba report ma hangi bang wa ya ba hadau ba manhau manchai yang boy hadau ba Singapore hadau ba sokaliu hadau ba Jubin Kirk da justice parak jengna se imano full support isa ibu hadau China tamnam tu sebu ba ngaulan ma hadau ba PM Kisan na hadau flood yang mabu ka lem bu kai hadau pandai ujung meng bulan yi khau lan da ba tau de ki se ibu China tamnam yang boy hadau ba November 15 sauda sokali phanok sa ibu hadau sokono China tamnam Ano alo ba ngaulan ma Maharashtra ma Akula se menbu jingsau ma hadau wai kai yang yong mulim bu hai ano katok lem bu kai hadau iman ham bu ka meng bu jingna se hadau ba sokali ma public compensation tau bu as awai khaulam awai khau nga awai khau tat tau bu jingna se hadau public lan hadau ba yang yong mulim bu effect na meng bulan yonga mongsia iman hadoba sokali officer ma protest na menga hadoba nganna ye asa sokali de hakia tampu ngina ano aloba ngaulan ma CRPF sibai kata jeng pan ka jusanga hadoba fraud lan hakia lo lampu lana iman phaile yang khaya hadoba ngan transaction na crew phai nye mengwa yang ki si yang ki hadau ba CBI lan e da phun na menga haki wang ki si se tongwan da ai ji seng se ku ba na jeng haki pan ka use piang se haki lan na tambung yang lan na tambung irang siang jam hadau ba dang ba yong sokali kadalan ku set pu nginam tau jeng na set teman kunyak kadalan no haki bu yoi hi ye po hoi ma jaga ngai boi yenyam ba athung khak su ilak jeng na se hadau mong Yesu lak ngau China tamnam palau ba ngawan ma America President Donald Trump ma imano nuclear test lak sa ngaulan yan bu nginang hangnai se ma bu country lan North Korea achi ma Russia China lan testing na meng yang boy America haki bu yong hai la hai chulak haki bu di chun lak se imana sanction na meng pa bu imana lengwi leng chang mi do ta leng se yang boy kada country li haki ke pangai nuclear test na meng ujung na sa Donald Trump mo iman sibai America sibai landa
eman jeng nuclear test na mengak jeng sa eo akibu ngaulan yan yang ge sa ibu hadau China tamnang ngaulan kembama Saudi Arab ma hadau ba skyscraper si bu hadau yong atawu normal World Cup ngoi glak World Cup ke jumlah aja sa mabu online yang short video ma viral na meng bu hadau fake yang sa lo lampu hadau AI artificial intelligence kaya lampu yang sa haki lana tampu hadau China tamnang tiabu ngau khalan